Anting meto nga familia makatipon tamo ngeni king lagyon ng iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginung tamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagum ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kekan timurin. Maya kayugtuan po kay kayungan, Maya pakayugtuan mo naman po. kambe din ka na kung kayabeng pari, makyabe kami po kay kayo, king kay kayong pamipasalamat, at pamagmasusi kaniting kafiestan ning kay kayong patulunan iapong tiyago. At man mas masusi tamong tanggap kaniting banal na Eucharistia, aminan talang ngeni rin kay katamong kasalanan at anyawaran ing kapatawaran ng ginutamong Heso Kristo. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinatang bamulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing iba, ba na kaming patawaran, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad da ring kasalanan tamu, idala na katamu sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamibubu ning nuwan ay Apostol Santiago, king Diana, biriyan mong mipabanalan ing kamumulan ng binunga ning obra ding apostol mo. Ipagkalub mo sana king ing banal akapulungan mo, mirinan niyang tetagan king kasalpantayanan, ape patutwanan niting apostol, at alang-alang mo rin king pamamilatana, miyat danan niya sana king maragul lugod mo. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu manggaman, king alananga. Amen. Pamamasang iba't kinkadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Inganti kaniting pibandyan, daralamiyo ang timawari karing lulanan akapsa, ban makilalang masala, king anti kaniting makanyan-kanyan aupaya, king Diyos manibatan at ke kami. Makapadurot ke kami, imiyayaliwang kaligaligan, dapot ekebitasang mabibigu. Agyang alakeng akakit alunas karing problema mi, nakeman milalako pag-asa. Dakala rin kasalang alulupig ke kami. Dapot kami bitasang kakawalan kakaluguran. Maralas kaming manasakit. Dapot nakeman alilipol. Kapilan man at nukarin man, daralami ka rin katawan ming mayna, ing katawan, kamatayan ng Yesus. Ban kanita, ing biyena, milantad king katawan mi. Kabang mabiye kami, minganganib kami aldoldo, king kamatayan, alang-alang kang Yesus. Ban kanita, king katawan ming maybud, ing biyenang Yesus, masalayang milantad. Nanupata, kabang tatalab ing kamatayan ke kami, gugusal naman ke kayo ing biye. Dapot, ang tinangatyo naman ke kami, ing diwa ning kasalpantayanan, ababanggitan ning kasulatan. Meniwala ko, inyasat migsalita ko. Kami, maniwala kami, inyasat magsalita kami naman. Ngening balumi, king ing pangasubling mebie ning Ginong Yesus. Pasublia na kami namang mie, kambe ng Yesus. At idala na kami kayabeyo, king arapana. At iting sabla, pawangan para king kapakinabangan nyo. Kanita, kuntoro darakal, ing grasyang mi pagkalub karing tao. Lalo namang miragdag, ing kasalpantayanan, king ikaligaya ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, salbag lang mipnong tangis, mupo lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupo lang mipnong tula. Tuto kita mo po kayong pamagkanta. Salbag lang mipnong tangis, mupo lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupo lang mipnong tula.
Inyang binalik no ning Ginoo, ding biyag ning Zion, balo muwari maninap kami. Kanita king sagakgak, mengap no lang asbok mi, at ding dila king pamagsayami. Salbag lang mipnong tangis, mupol lang mipno ulo. Salbag lang mipnong tangis, mupol lang mipno tula. Kanita sinabi ra, busal ding bansa, mikakaragul lang depat ning Ginoo para karela. Mikakaragul lapin ding depat na para kaya kami, masaya kaming emonano. Salbag lang mipno tangis, mupol lang mipno tula. Salbag lang mipno tangis, mupol lang mipno tula. Ibalik mo ing masanting ming kapalaran o Ginoo. Kalupan ning danom adara bulbul king ilang ning mauli. Detang tatanam mipnong tangis, mupul naman mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Agyamang labas lang tatangis, magdala karing bining isalbag na. Muli lang mipnong tula, mamusan king pupulda. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. 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 Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Efeso. Inyangeni, na kayo aliwang tao o dayuhan. Memalen kayungan kalupadaring sablang pinili ning Diyos, at galame na kayo ning pamilya ning Diyos. Metong kayong dake na ning edifisyong makalakad babo ning pundasyon, ding apostol ampong propeta, ating batong mamuntok yapin kabud i Kristo, ing kabilugan edifisyo, misulong sukong, king uli na at ding sablang dake, miyubugla, antimong metong nga banal at templo ning Ginoo. Kaya gumna, ikayuman kayabe kayong maging dake na ning metong apakasautan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu na. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos.
Ako ing memili kay kayo, iba't king yato, nga naning Ginoo, banlumwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Hallelujah. Ingginuman tabeya kaya kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang Mateo. Linapit iya kanita, ing asawa ng Zebedeo, kaya benala ring adwa ng anak, dinukuyang malalam arapan ng Jesus. Atin yang buring pakisabing mayap. Kitang ng Jesus kaya, nano ing malyari kong aso yuke ka. May kibat yung babay, sana po rening adwa kong anak, paluklukan nyo la mingat bake kayo, potang miras na ingke kayong pamag-ari. Mekad ayo balo ingadwan niyo, nga nang mekibat Jesus karela. Agyuyu kayang minum king kalis, amalapit ko ng inuman, mekibat la, opo agyumi. Wa ing kalis ko minum kayupin, nga nang Jesus karela. Dapat alayo kanako ing upayang mamili, nung nino ing ilukluk king banda kong wanan at king banda kong kaili. Deti mga intudid la, karetang tuldwa ng igpako. Inyang ding apulo dimdam dayti, nimwala karing mikapatad. Inya Jesus, inaus na lang makatipon king arapana. At nga nakarela, baloyo king ding pekapunding hentil, paginula karing taong sasakupan da, at ding pamuntok da ilaring mapalyari buri. Itingeni sukat mapalyari busaliyo. Nung ingnino man kay kayo, bisayang maging maula busaliyo, sukat ya ing sumuyo kay kayo. At ingnino mang bisang maging mumunang deli, sukat ya ing alipan niyo. Kalupa na ning anak ning tao, edi natang ban pasuyo, nuneban sumuyo ya at midawon king biena para king ikayat bus ding dakal. Ing maya pabalita ning Ginoo. Mayap ugto po kaya kayungan. Happy Fiesta po. Ot lupa kong Biyernes Santo lupa. Pakigrityo po rin kasiping yu, mayap ugto. Kumusta kayo po? Salamat naman po at mayap kayo. Palakpakan tayo po, iyapon tiyago. Ala ko pong karapat ako ing tinulduan dang magumilya kasi ako ing peka anak karela at ako rin ing peka cute karela. Nino mo kay katamong ngeni ing ebisang mirangal ing lagyuda. Ewari halos ikatamungan mekad misan king bietamu pengarap ta na ing sukatamong mirangal apanga tao. Ale?
Pakilawe yo puring kasiping yo. Kutnangan yo la. Bisa kang mirangal. Yo ko po lalawen. Lawen nyo rin kasiping yo. Pagkisabi yo karela, bisa kang mirangal. Mekad ita mo ngan, meninapta ng mirangal apanga tao. Meninapta na king biye, anong nuka rin, burita mo nalunto tamong maging mas mayap kareng aliwa. Mas sikat kareng aliwa. King ebanghelyo tamo kaniting Aldo, ing imadaring adwang disipulos ng Kristo, linapit ya kang Jesus uling atin yang buring adwan para karening adwan ng anak. Sinabi na kang Jesus, ipagkalubyo po sana king dening adwa kong anak, luklukla mengat bayo po tang miras na ing pamag-ariyo. Ing tutukuyana apin iwan ampo i Santiago. Dapat nga ng Jesus kaya, eyo balo nanong adwan yu. At king kalibud taraning ebanghelyo nung isulong tayo pa, ikit ng Jesus ing mimwala reting apulong disipulos a makatagan. At king kalibud taran sinabi na, lumapit kayo ken. Pepalapita na lang Jesus at sinabi na karela, baluyo king ding mamuntukan karing tao, paginula karela, at ding sasakop karela, pakilalara, ing karelang kayo pa yan. Dapot aliwa iti ing sukat mi payiral ke kayo, nga nakarening apulo. Nung ing ninuman ke kayo, bisayang maging marangal, sukat yasang maging talasuyo da ring sabla. Kaluguran kong kapatad, o iniing buri na mo namang ipakit at ipayabot Jesus ke katamo, kaniting kafiesta na ning ke katamong patulunan i Santiago Apostol. Mumunang dili. True greatness consists in loving as Jesus loves, serving as Jesus serves. Ing sumuyo kawangis ning pamanyuyo adepata ng Jesus. Itang pamanyuyong mitmong kapakumbaban at alang asahan akabayaran. Ing tune talasuyo, eya pasuyo, nune iya mismo ing susuyo. Amen? At inyang pusong biyasang magpakumbaba kareng keyang susuywan. Ing tune bisang mirangal kingarapaning Gino, dapat makasadyayang magisan. Makasadyayang midawon king Biena. O yan ing pepakit na mo namang San Pablo king pamamasa tamo kaniting Aldo. Nga ng San Pablo, parati kaming mibibili king panganib na ning kamatayan, alang-alang kang Jesus, ban king katawan ming ating kamatayan, mipakilalaya ing Biena. Tandaan tamo kaluguran kong kapatad, ing tune bisang mirangal, ya itang taong makiwangis king meging biyenang Jesus. Aliwa itang upaya ing panagalana. Aliwa itang kasikatan ing pakikwanana. Nune dapat hanggat pakikwana ng mirangalya, dapat mikakalingwan niya. Milileleya, ban kanita, lunto apin ing legwaning lagyo ng Jesus, akeyang sukat, pagkiyapusan. Amen? Makagising ko pa po. Eko po may introduction niya pa ita. My dear brothers and sisters in Christ, true greatness is a gift. A gift of becoming an image of Christ Himself as we pour ourselves out in service for our brothers and sisters. Jesus tells us today that we could only achieve true greatness if we would serve all, especially those who could not return our service. Pakilawe yo pong pasibayo ring kasiping yung matundo na. Sige po, lawen nyo la. Pagkisabi yung karela, serve like Jesus. O iniing mo munang buri kong lakwan kaya kayo. True greatness consists in loving as Jesus loves, serving as Jesus serves.
Kakadwa, to become great in the kingdom of God, you are ready that every moment is a leaving everything behind for Jesus. Nung pakalawen tayo ing meging bien ng Santiago Apostol, Santiago metong yang manasan kayabe, itatang ng Zebedeo at ing kapatad ng Iwan. Inyang inaus noon ing Ginong Jesus, they left their father, their nets, and everything just to follow Jesus. Kimbien ng Santiago, malyari tamo namang akit at apigo naman that every moment is a leaving everything behind for Jesus. Discipleship is not a one-shot deal. We say yes or no to the call every moment of our lives. Kailangan ing makasadya kang magsakripisyo para king kasuywan mo. Kailangan ing makabuklat ka puso kareng buri ng ipagawang Jesus king biye mo. Aliwa itang potang misakitan ka pang bagya, gumulot na ka. Aliwa itang mabayatnan ka pang bagya, saying sing na ka. No. Ing tune disipulos ng Jesus, makasadyayang manasakit at magkasakit. Makasadya kang gumulot karetang bage asadya mong gagawan para king panibayong biye apakawul ning Gino keka. I remember my experience or the experience of this one priest. Bayo ya po maordinan pari. He asked his spiritual director nga na, Father, it is not difficult to become a priest for years and years and more years. May kibat ya kano ang spiritual director nga na, please, do not think of the priesthood that way, but to look at it as a call that you need to respond to every time you wake up or eat or go to anywhere. The priesthood happens in the here and now, not in the years and years to come. Kaluguran kong kapatad, ing pamanyuyu king Gino at ing pamanukiking kagulutan na ning Gino, mamiling oras. Dapat balang oras, makasadyaming idaw ning sarili mo. Neng minsan o maralas, mo manaintindihan ing tatangwanan mo, pero tatango ka pa mo rin. Neng maralas, mo mansukat pangayin tuliran ning bieluluban mo, pero manalig ka mo kaya, uling mas balo na ing makakayap keka. Be ready to follow Him every moment of your life. Amen? O yan ing meging biyena ning kayong patulunan ni Santiago Apostol. King pamanaws ning Gino kaya, may kibatya at giluta ning sabla para king kasuywana. At king pamanyuyo na, sinuyo yang kaparis ning pamanyuyo ng Jesus. Nilugod ya nung makanano ya linugod i Jesus. Sana ikatamo rin sukat tayang maging piyalimbawanan. Iya sana ing maging tukyanan tamo at maging giya tamo king giya tamo. Paraban kanita maging marangal tamo arapaning Diyos at ding sabla. Tandanan tamo, naasabi ning upaya nung nino ing mas marangal. Uling ing tune marangal, yapin itang taong biyasang midawon king biyena, arapaning Diyos at arapanda ring susuyuana. Kaluguran kong kapatad, kabang susundo tayang pagmasusyan, iting banal ay Eucharistia. Anyawaran tamo king Diyos, na sana di na nakatamong pusong biyasang mibaba, ban kanita makasuyo tamo karing kapara tamong tao, king mitmong kapakumbaban, ban kanita lunto at maging marangal, aliwa ing sarili tamo, nune ing Diyos. Amen.
Credo in unum Deum. Pakamalan kong kapatad, Kristo kalugurane ing banal a kapulungan, antabayanan ampon ingatane kapamilatan ding apostol. Uli nito, maraptamo kaya king mitmong kapanaligan at nga tamong sumabi. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan ning Diyos, baning Ginoo ang tabayanane ang ponit pagluwalune, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tao ning mabilog ayato, baning Ginoo pisan metungan nala, king kapamilatan tamo, king kapayapan ampon kametungan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapatad tamong at yuking pamangailangan, baning Ginoo so panala, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili ampong komunidad tamo, banmidawon tamong katanggap-tanggap a sakripisyo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos ning lugod, santungan ang ponsikanan mi, pakiramdaman mo laring panalangin ning banal a kapulungan mo, at ipagkalub mo kay kami ngeni, ingadwan mi kay kaking kasalpantayanan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri ampong ikaligaya ning lagyo na, king iksaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa ginumi, wasan mo kami sanang malinis, king makakabos ng binyag ning pamaylasan ning anak mo. Ban kaniting ka-fiesta ning Nuwa na Santiago, ing mumunang diling apostol, abirian mong minaldok king mapait ng kalis ning pamaylasan ng Kristo, adwan miya iting sakrifisyong makaligaya keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kekayo, At kekan timurid, itas yula ring pusuyo. makatas na laking ginu. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man. O iba, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ikaing pastol mi nga langanga, kapilan man, eme paing gulutan ing kekang kawan, nunebagkus parati meng ingatan at ipanlualo, kapamilatan ding nuwan mong apostol, banketa, mi panibalan niya karin mo rin tala panibala, ake kang tildu kaya, ban misunduking obra mo antimong pastol na. Ulinita, kambering anghel at arkanghel, at kagum ding sablang upaya ning banwa, daralit ke kami ke kang ligaya, alang tuknang ngaming kakanta. Ikapin ing banal o iba at ing meto lelangan matampan kang pupurian. Uling king kapamilatan ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal ay Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyam pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita, o iba, ipanigapumi, palukob ampon pabanal mula king Espiritu mo, preting ain adarala ampon darawon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amen abilin ke kami, king pagmasusyan milareting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pe pasalamata na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na ngana, kuanan ye iti, ikayungan at kananye, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata naka at pinuri, dinwang ne iti karing disipulo na nga na, kunan yeti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing makaligtas ng pamaylasa, ampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraon miyake kabilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal a sakripisyo. Balikdan mengmit mong pakalulu ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misut keka. Pagkalam mo sana, king ikaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami siya ng maging metong mong alanganggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanding banal mo, muna, kambe ning Nona Maria Kapilanman Berhen na induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir, kambe ng Santiago, ating sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan nalang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sana ngay ning pangasot mikeka, pasulunganing kapayapan ampon kaligtasan ding sablaking mabilugayato, pasignangan mesana king kasalpantayanan ampon lugod, ing banal a kapulungan mo kasalukuyan maglakbe ket king yato, kambening talasuyo mo Ileo ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, at ning mabilog a kapulungan agewa mong sariling keka, o mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatid ming mayang unabye, at ding sablang kaya kami matula, ampon memo na ketiking yatu. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilata na kambena ampon kaya, kagum ning banal ay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos sibpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan ng ponlugod, king iba karingamanong tiro na kekatamo ning Ginu.
Ikabus mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi i Hesu Kristo. O Diyos ay bami ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan po mag-ari manggaman, king alananga, Amen. ing kapayapaan ng ginuman tabe sana kapilanman ke kayo. At kekan timurin. King mitmong tula ipakit tamo ngeni king mikakametong tamo king kapayapan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayawus king apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas miya ing amano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming banal, sa upana kami sana ning Apostol Santiago, king pamamilatana, ngening tinggap miyang mipnong tula ing banal mong sakramento, bilang pamagmasusi king kafiestana, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo sagli. Maya pa oras po, Among. Maya pa oras po.
masaya ko pong ibalita kay kayo, den pong project ming reng BFC 2025 po, halos yarinongan po. Mumunang muna po kanini itang solar tamo. Dati po tintamong mag-build tamong 35,000 to 40,000 a month po. Ngayon po 17,000 niya mo po yung build tamo. Kadwa po nini, at intana mo rin pong storage room para karemi aliwata pong gamit kimpisamban at po king gold stage. Kaya niya po ito, storage tayo po. At intana mo rin pong CMP, Conservation Management Plan, nag-ewa niya po ng UST. Mialiwala pong architect, engineer, pag-aralan din po yung pisamban tamo na sinertified din po. Ngayon po, uli na po ninita at inta pong pamayad karela, dinanda katapong millions of pesos po para i-renovate, para po kimpisamban tamo. At inta mo rin pong kay pathway, bangata po na pulununak papunta po king BUB. At inta mo pong, ita pong BUB tamo yung gewade po kanito, reta pong electrical na lumano po, pelitan tayaran po rin buong electrical na ng BUB po. So ngayon po maselesen niya rin po. Tapos atin tapa pong inayos tayo po yung receiving room, yari niya rin po. Yapong Eloy po, yapong JP, mag-request na pong kitchen or dining table po kilalam. Ito po yung susunod ming gawang kanyan. Lastly po, nung akakitse po, atin tana pong FB van na agagamit na po ni Mialiwang organisasyon. So, dinonate na po ni Pamilya Mito para king parokya po. Ito pong FB van. Ngayon po, may ganda kaya pong dita ka pamangan, paugtuan para po kaya katamo, kin pong BUB, agkatanda ko po, munta ko po para magsalo-salo tamo, para kin fiesta ng hapon Tiago. Dakal salamat po. Viva Pontiago! Paborin niyo pong pasalamatan ko la po rin, kaya katamo pong paring Mekiabe, kaniting misa, kaya katapong kabalen, kaya ni Betis, among Raniel, ne? Makasay niya po kay Holy Rosary Parish, karin po kay Tinabang, ne po, magalang. Kay bat po, kasiping na po, parochial vicar na po ning San Rafael Arcangel Parish, karin po Mabiga, among Harold Garcia. Kay bat po, ini pong masanting alalaki, kasiping ng among Harold, among John Lunukum, yung prefect na po ning Junior High School at Senior High School Department, karin po king Kakatang Seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary. Among dakal po salamat. Kay bating parochial vicar na po ning St. Peter Parish, karin po king Apalit, among Clark, kay Boloy. Ating parochial vicar na po ning Holy Rosary Parish, karin king Angeles, simpibatan ko pong parokya, among John Yutok, na po. Kay bat, ing presider tamo po, kabalen kaya po, yamong Christian Pierre Talyo rin, iya po nakay po kasi, ing chaplain na po ning University of the Assumption, palakpakan dala po. Ay ba't din pong seminarista, tamo po kayong Theology Department, dakal pong dakala salamat. Karin pong mag-offer kayong misa tamo po, dakal mo naman pong salamat kaya kayo. Viva Pontiago! Thank you po.
Ing ginuman tabeya ke kayo. at kekaan timurin. Idukuyo laring buntok yu at manigapuking bendisyon ning Dios. Ing ginute lakad na kayo baborang pundasyon ding apostol, bendisyonan na kayo sana alang-alang king kabanalan ampon panalangin da ning nuwan ay apostol Santiago. Amen. Ing ginupig kalub na ke kayo ing turo ampon alimbawa daring apostol, lalamdang kayampunan, maging talapatutuna kayo sana ning Dios karing sablang tao. Amen. Maging matatag sana ing kasalpantayanan yu, paulin ing pamaniwala yu king duruda ring apostol, king kasaupan ing karelang panalangin, pangayin tuliran yu sanang miras, king alanganggang balayan karin banwa. Amen. Bendisyonan na kayo ning Dios sa lubos mayupaya, ing iba, ating anak, at ing banal ay Espiritu, Amen. ing misa mayari ne umena kayo king kapayapan ban luguran ampon suyuan ye ing Ginu. Salamat, King Diyos.